jarawatamu mat syarat mulia jarawal siplo di Assalamualaikum lun bi kegata Assalamualaikum warahmatullah. Ibu-ibu dan ayah, ibu dan ayah, bandung saudara, tamu bisalam Nabi kena sunat jarang tamu mat jarang tamu mat syarad mulia jarang tamu mat jarang tamu mat tanda mulia. Assalamualaikum warahmatullah. Ibu-ibu dan ayah, ibu dan ayah, bandung saudara, tamu bisalam Nabi kena sunat jarang tamu mat jarang tamu mat syarat mulia. Assalamualaikum. Allah Allah hati tumakot doa megagah kamu hantam jaja kamu hantam jabe rabai. Assalamualaikum warahmatullah. Ibu saudara, tamu bisalam Nabi kena sunat jarang tamu mat
من هذا كل كماني يا بدر الدين يا بدر الدين من هذا كل كماني يا بدر الدين يا بدر الدين من هذا كل كمالي يا بدر الدين يا بدر الدين من هذا كل كمالي يا بدر الدين يا بدر الدين من هذا كل كمالي يا بدر الدين يا بدر الدين من هذا كل كمالي أنت الذي أشرك في عتق العلا أما أضى بالأنوار أنوار كل ضلال بدرتي يا بدرتي من هذا كل كمالي يا بدرتي يا بدرتي من هذا كل كمالي لعل صلوا علي الله ربي دائما أبدا بكاري والإيصال يا بدرتي يا بدرتي من هذا كل كمالي يا بدرتي يا بدرتي من هذا كل كمالي الذي أنت الذي شرق في عتق العلا أما أضى بالأنوار وركل ضلالي يا بدرتي يا بدرتي من أنا كل كمالي يا بدرتي يا بدرتي من أنا كل كمالي صلوا علي الله ربي دائما أبدا معي بكاري وإيصالي يا بدرتي يا بدرتي من هذا كل كمالي يا بدرتي يا بدرتي ألي أنت الذي أشرق في عمق العلا وما أضى بالأهوال وركل ضلالي يا بدرتي يا بدرتي من هذا كل كمالي يا بدرتي يا بدرتي من هذا كل كمالي تشهد بليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد رحت الأنتيار تشهد في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد في ليالي المولد في ليالي المولد عبد الله
nama ayahnya Aminah ibundanya Abdul Muttalib kakeknya Abu Thalib pamannya Khadijah istri setia Fatimah putri tercinta semua bernasab mulia dari kuris ternama. Inilah kisah Rasul yang penuh suka duka, oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Dua bulan di kandungan wafat ayahnya, tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakinya. Sesuai adat yang ada disusui Halimah, 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah Rasul yang penuh suka duka, oh penuh suka duka. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman saling membela. Takut ingin mengembala dengan saat remaja. Umur 25 memberi istri Khadijah. Inilah kisah Rasul yang penuh suka duka, penuh suka duka. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa, saat terletakkan batu Hajar Aswad mulia. Dalam 40 tahun mendapatkan isyarat, dia pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Inilah kisah Rasul yang penuh suka duka, oh penuh suka duka. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari kuris ternama. Inilah kisah Rasul yang penuh suka duka, oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Tanya mukhanduri kupang oleh Nabi Muhammad Rasul Anbiya. Orang gemedike na yang peherapai tanya maselawa tasambod bulan mulia. Tanya maselawa tasambod bulan mulia. Wate bulan molo tanya mukhanduri kupang oleh Nabi Muhammad Rasul Anbiya. Orang gemedike raya dengan ubah tanya maselawa tasambod bulan mulia. Tanya maselawa tasambod bulan mulia. Bata kena ada tamu pakat lagi jamun, topate lekat mano ikan gebi umpun. Geni maten teh kepang ule molon gegekun, oh katawat
wate hidang gume payah rayu wate bulan molo tanyo khanduri upang oleh Nabi Muhammad Rasul Anbiya urang gemedike ayo dengan ubur tanyo meselawu sambut bulan mulia tanyo meselawu sambut bulan mulia oh kata nasa urang kaya rata sago ngonar waraya para bola cuma edudo menyakan duri ikuti ngana timpan tulo hog cineba atakan aku bida pangfo wate bulin molo tanyo mukan duri kupang oleh Nabi Muhammad Rasul Anbiya urang gemedike raya dengan ubur sambut bulan mulia tanyo maselawu sambut bulan mulia sayang anemi dikemir sampai support jirwa jini dijubin japa jomolo jidu babine ratame wa ule tuon yang namurumpa pamano kala ke bawo wate bulan molo tanyo mukanduri Rupanya oleh Nabi Muhammad Rasul Anbiya urang gemedike raya dengan ubur tanyo meselawu sambut bulan mulia tanyo meselawu Allah najil yang ada mata uge jabak mulut jabakan buri selawir hantam ketuot buat nabota kau tulegi kau lar gupot pres pun urau kena gila mana tudet wate bulan mulut tanyo makan duri kepada ulai Nabi Muhammad Rasul Anbiya urang gemedike na yang perapai sinawai ummi malam nyogu perbana sinawai ummi uronyo ge perbana batakan ada kamu pakat lagi jamun kau pada dekat manu ikan ke bi umput gune mendentai kepala ulai molek kukun oh ketawatai hidang gemai payah rayu watai bulan mulut tanyo kanduri lupa ulai Nabi Muhammad Rasul Anbiya urang gemedike na yang perapai rupanya babi malam nyogu perbana tanyo meselawu tetambut bulan mulia kawin dengan Cina juta mekat rinso jumpa berjumpa kede asal ohta ada itu jumpa berjumpa kede asal ohta ada itu sungguh ada pandai kini hati abang sungguhlah tertahan ujung tali takkan ku lepas lagi mengingat diriku hingga tak dapat lari bukanlah sayang lengkalan buwe kapute-pute wari lamala udaraya bukanlah sayang jodang lengkalan waring kapute sembayang hana kawin sama Cina juta mekat ringso jumpa berjumpa kede asal hota ada itu jumpa berjumpa kede asal hota ada itu sungguh ada pandai ada hati abang kini hati abang mana ujung tali mengingat diriku
jauh Cina tak pelangi, tak jauh Turki tak Kurnia, tak jauh Medan tak Simpati, tak jauh Jambi tak Putaka. Sungguh ade pandai kini hati abang, mana ujung kali mengingat diriku. Tajak kuliah ngana adewati, nimba menteri tidak diterima, jurusan kati elobi, man gebiri dengan kuda. Sungguh ade pandai ini hati abang, mana ujung kali mengingat diriku. Selawa agam mengamanyanta, si darat barat lebarat tilawa darah, si darat dusun cuma jitata, jibantu menghat ayang pemah. Sungguh ade pandai ini hati abang, mana ujung kali mengingat diriku. Allah jarang batar bersidara barat, nekalan si ada di atas lembaga, karena gensi gente mulia data, contohnya tabar gila indara, kawit tamajina, kita mekarin so, jumbo gede, ada otak ada tu, jumbo gede, ada otak ada tu, Ade pandai menggoda hati ambo, ini hati abang, sungguhlah tertahan, mana ujung kali takkan ku lepas lagi mengingat diriku. hingga tak dapat lari. Kenapa pisang di keluarga, langkahnya bara rubah bangga, yang benar pegang si darah taat, mulia tetap bantu keluarga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bihi yasullana kullul muna, yasullana kullul muna, yasullana kullul muna, yasullana kullul muna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bihi yasullana kullul muna, yasullana kullul muna, yasullana kullul muna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bihi yasullana kullul muna, yasullana kullul muna, yasullana kullul muna, yasullana kullul muna. Waj'alna Allahumma min awliya al-faizin al-faizin, waj'alna Allahumma min awliya al-faizin al-faizin, waj'alna Allahumma min awliyaika al-faizin al-faizin, waj'alna Allahumma min awliyaika al-faizin al-faizin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bihi yasullana kullul muna, yasullana kullul muna, yasullana kullul muna, yasullana kullul muna. Allah waj'alna Allahumma min ulama al-amilin al-amilin, waj'alna Allahumma min ulama al-amilin al-amilin, waj'alna Allahumma min ulamaika al-amilin al-amilin,
واجعلنا اللهم من علمائك العاملين اللهم صل على سيدنا محمد به يسر لنا كل المنى يسر لنا كل المنى يسر لنا كل المنى يسر لنا كل المنى الله واجعلنا اللهم من الشهداء كشهيدنا الشهيدين واجعلنا اللهم من الشهداء كشهيدنا الشهيدين واجعلنا اللهم من الشهداء كشهيد الشهيدين واجعلنا اللهم من الشهداء كشهيد الشهيدين اللهم صل على سيدنا محمد به يسر لنا كل المنى يسر لنا كل المنى يسر لنا كل المنى يسر لنا كل المنى الله واجعلنا اللهم من أولياء الفائزين الفائزين واجعلنا اللهم من أولياء الفائزين الفائزين واجعلنا اللهم من علمائك الكاملين الكاملين واجعلنا اللهم من علمائك الكاملين الكاملين اللهم صل على سيدنا محمد به يسر لنا كل المنى 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 Nabi Sulaiman lam laun raya hana musida yang jejak kenal malikan afan ngan balu Allah Allah Allahu Rahman Nabi Sulaiman lam la udrayan hana musidra yang jenjak kenal balikan afan dan balukian hana musidra yang jenjak kenal balikan afan dan balukian masa balahi ya Rasulullah hijab dawa kabar mulia Abdul Muttalib beli kabar ira baca salam alaika Abdul Muttalib beli kabar ira baca salam alaika Allah 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 Allahu Rahman Nabi Sulaiman lam la udraya anna musidra yang dia kenal balikan afan dan balukia Allah ana musidau yang dia kenal balikan afan dan balukia masa meru Nabi umanya dia pergi sembahyang hamba sembahyang imam kuat Nabi nulake lima saja sembahyang imam kuat Nabi nulake lima saja Allah 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 Allahu Rahman Nabi Sulaiman gamla utraya hana musidra yang dirja kenal balikan afan dan balukia hana musidra yang dirja kenal balikan afan Allah majid Madinah lang pusaka batu ngodong kau pusakanya dalam masjid Nabi Nasira sahabat nadua dalam masjid Naur Nabi Nasira sahabat nadua Allah Allah
Muhammad sedia dekat Nabi Muhammad menjaga umat kepada masyarakat aku berdoa ada niat Nabi Muhammad umat anu minta aku berdoa ada niat Nabi Muhammad umat anu minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.